sa freno na patapani pieto emla na wuro freno wona wodi wasema ba no wakote ena wuku na betena ha asem na wo busa wuku ni so wo fun so ne wo na ya na sade na anamo ye na ya na ede ade a she maame minya hu why so ntumi nkasa minya hu akesiko pacho minya hu Master John, Frank John. Or you traveling and talk. Ewe. Or doko. Police. Quarters one. Okay. No, cause I didn't book abroad. And now. Year baby. 3 years ago. Abroad Krubeso. Australia. Na hodi ya kwantente to go eden. Ayo. Better pray more 24 hours. Say 48 hours. If we are set to you. Talk show nimro kasa braporena. Michelle Blanc say obotu ma bo am. Konyi pese anya apana. Obotu ma bo am de ma bo Australia. Me kwa na mpa Spain. No Spain de onya to Australia. Amen. Na Australia now dem ba kwa no. Obaje 5,500 55,000 for Australia no. Obaje 55,000. Okay. For Australia. Now, I started so year process on the 5,000 first. So they started processing. Until I started what the can't saying 5,000. 50 million. 3 months time. No, say connection we until I say Mukanya Mukoye Okajim visa. Into Mukushi sa nka hona ofanya visa. And I'm the 5 must sign the 5,000 can. This is can I say? No, I 10,000. And now if you are 6 days, no something me say time na years until mbobo mo na push scan can man mbobo. Now sign push 4,500 at the can. 5,500 55,000 which is 550 million. Since that time 2 years ago no my friend be am tenanka Mr. Frank John. Let's see ka say kodim 550 million. Yeah. And oje. Eh mu sika papa 2003. No, 3 years ago. And I would 500 and here million man. Tika says cannot be bibi and Kenya. Eh, waje di free. And I'm this kind of come papa no. Frank John or ye ho de. Only me purchase say ade akwantu no wo ye ho de a kire say na oje visa no ma. Woko interview. Manko interview. Send na process na che ka say. I started process na o ma make passport ni bibia wie. Na I say see bibia my passport ni bi nti ono ka je visa no. Na odum ko bebi na o ma meta na ho no ko inside. Ewo he. Ewo Accra. Australia embassy. Odum ko ya na o ma metwa ko bebi na no ko office wo bai. No o say obasen na ato. O phone so am. Nti memble fi na musu odin account number say message ni scan to so. Na musu mbe fi na be first scan na ka send ma. Na wa nkura o ntwen say obesend dia de kronansa. Ono o send ye. Visa no. O send say nti me send this scan ma. The send this scan no say 3 days. Nti mbobo mo ho a me de beko. Tu ko twa ticket. 3 days no obama ya ye bibia 3 days no so ya fi de wo friend bi won fa. Na woko baby oye yi no. Sisi a odoko opposite police barracks one. Sisi a woko wa took dan. Na say ne plan wo dwane. We ye BOMBOCLAT case. Mr. Frank John. Sisi a wa to dan wo dwane. Wo friend no so on fa. Ti say ye be den. Sisi a mpese me jimi sika. O say no yere wo kumase ha me am wan kan baby ofi ba o say na yere wo kumase ha. Frank John. Frank John. O say na yere wo kumase ha. Nti na yele na busuafo so wo kumase ha. Nti busuafo na me hwe o mo say ombo mu emra mo ko ye no mati say wo de bia di microphone na mo kwa no waye mo sa. Mo ko na mente say wo de bia di obi but ne won wo bi sa na o mo say watum. Say onya adwuma ni bio. Onya adwuma wo bio. O mo close down no. Eh. Any pay di boni o. O yonku sika 500 and something million. 550 million. Wafa. Free.
na say obi nya container no nya laptop bi ko sim no de alu prabon no asesen krata Ghana for beko abije mama friend my si ebenya na sisi a mbona mi hia say be se beka musika sika na ebosia ho bosia na de so na so sabre de bosia de motu awi mi hia sika no sika na hia aya samu na ya sa de a bebi am kwa aka ji sika no kwa aka ji sika bibi se kire anfa mo na say me obey dia wache 2003 and I do 5 days so am na didi am ebusuan nte se o ma ebusuan ya wo yansa ayasa na okay no straight na ebusuan we minim na ebusuan bia but ma ba wonum se na yere wo kumase ono ka se na yele ne namba wo kumase Alex Jan Frank Jan oyo bi a wanyini in picture crowd hey sa travel and tour aban fe na nim hwe ho na kwayo mudi buga na foji om sika enyansa ngeto mali eni ba ku bi ese fe kineti it is nyaboni obedi apampe muswapa hey my lady bonia koso eni bedi obi enka obi ahwe obi ensuro obi asoso abi jarenge how the fabetuem ehunu Rafa ja Frank Anaja interview hello yeah hello Mr. Frank my hello yes patrometon kan Mr. Frank Jan good afternoon me da se passe ewie wa je me frɛ so na woni me kasa na ye frɛ me so maame me ye adwuma osompa ababa wa bi di Paulina kan o se be 3 years ago oba isenka of Australia visa sika 500 and something ahi million bi abeshim akoye imango ase driver banchi amaboto ama akwantu na amaso since then oba ba bia wona ese unya dwuma wo hobim ofra wo so a wonfa no obeka na mse nya no kore because me hear picture no wo ye ni munyamfo pa bibi stand to me si ene so ada wo ma me fraji unchire mu ise no kora na guy sister ne boa hello Mr. Jan me pa chori me kan ote meti pa me da se me se o ma sem no me ti ase enye yi wada woroma etika uchire me mu kakra se de all kan ye no kra Paulina kan yeah I no kra oh okay oh yeah na o hwe de di kan o hwe ni phone so abun so frame na me fa obun se nkomo be na me die adwuma e di tumi data me be nya problem o okay ye ni o mo apọ court a o ma start o mu tua sika no o mo share match ya mpanso o ma share o mu tua okay enipa mako am say 52 o mu che mu group yes group no mu che group a me die ka ho me wo second group no o ma start o mu tua sika no tihwe ni phone so audio amede me woni o so ne me nkasa hwe phone so set se na chese Mr. Jan won so adwuma no so na wo ya ma obi yeni lawyers na ye ene ye adwuma mu obi on say ye assistant for mom second we have visa assistant okay to be manager visa nti won so ni obi na ye ade sa nti no nti problem ba de tin say so di achi di obi asika ma no sa so obi di obi sika ye kasa de bia nti pa time o mede man pa ampan so time no so ye no o ma shasi a o mutua me pacho Mr. Frank when was the last time am pacho ni lady Kasai
menene kasa what was last week menene kasa wo hwe me phone so age me phone na hwe menene page na hwe nkomo aye so ni ha timi wonya wa oso no yera kasa wo yera so se wono no o tumi metena ha una abetrenti mi tumi musa no eye na wo yera nete wo de a wono se nya wa oso no yera kasa eti Mr. Frank se ni yabe ne dey and no it's me chose or the audio ni se ni ako ya o ma start 20 me say on to be dream me so edru me so a me ko fa wo mi na me ye maye foforo mo ko eka ono ni nipa mienu bi eka no ho I'm waiting say be dream me so me atua me so me ko for amomo we are following them to pay me audio am ye man me we are message am if with the way me pacho Mr. Frank mami osu last week ono kasai osu aye audio am onye audio bi am last month no send a message say March ending obetwe see kama Mr. Khan osi mai last month na o kase next week dey anya no kre eno nti say nti am say gini phone no na heso man say me pacho fa phone bra na yewe Mr. Frank pacho wadawo say date be na mne kasa date a oni o kasa 20th February pacho 20th February ena mokasa ena 25th March they say year last year me pacho 20 audio me pacho Mr. Frank nyabotre kakrama me pacho woni ne kasa 30th March ena musa kasa 31st audio ena 1st April audio ewa ha ena Wednesday 2nd April 3rd April ena say Friday 4th April me pedi etwato moyeye de twato kase etwato da ben Wednesday and the date bi ama eti sane e wokasa Paulina April so makasa wo dia wo send man me pacho Mr. Frank dia wo kan pacho so wakasa one na kasa next week amesra wada wo manu krani ono ni dia odi ama nko a wodi bia ni wa kire se ono na kasa next week wakati na safre no na patapani pieto emla na wuro fe no wona wodi wasema ba no wakote ena wuku na betena ha asem na obusa wuku ni so wo fun so ne wo na ya na sade na anamo ye na ya na edi ade a she maami mi nya hu why so ntumi nkasa mi nya hu akesiko pacho mi nya hu ebia ni so wakasa mi wuku wo so fun so na oni wadi nkomo oso ma of oni wakasa ye no bra Paulina Solina mame Paulina na kasa meta sante tasra musu asem ya usika no ompe sa kasa na oso no kasa no ono kasa se sika no bende because oso ma start ichia ono kan say o see March ending no betu mi sika ma na mi see you March ending no so ye ni sika na amba me friend na onfa na area na oye adwuma no mako hako busa bia na wa relocate ko ba bi fofra o man kire mo o de dia to so Mr. Frankie friend WhatsApp on pesa we record no eno de nipa no bebre ho a friend WhatsApp wa friend no me en nkasa me se jam problem yen friend WhatsApp me entie da ode ma me sika e ba ko se nye sika ketwa